zange sifike ezansi sahlala salinda imoto ngazi ukuthi base begada imoto kwathi kufika imoto sufaka emotweni sasipheqezelwa nje sonke silaliswa phansi sonke suke siboshwa sonke buzweke lento siyithathephi kumele sikhiphe la esiyithathe khona lento ngiyakutshela wena la inkinga siboshwa sonke hayi ukuthi mhlawumbe uthiwa wena wemoto hamba nina benibambisile ngoba akekho sho ukuthi ubebanjisiwe ovuma ukuthi ubebanjisiwe eyethu hey lento eyethu lento vela akekho uzoshawa umunye phambi kwamaphoyisa la yabona wonke umuntu futhi lo wemoto uyisa yasincenga kahle kahle asimkhiphe yabona akala uyasincenga akuthiwa sikhombe la silinto zakhona futhi sibamba ukuthi indlela esishawa ngayo ngoba indlela esishawa ngayo kuzosiza isikhombe yabona honto hayi sambe siyokhomba hayi mesifika ho professor yabona lo wemoto wamesane wakhala ebuka ebona umlungu manje ubaba omdala thina ingane zonke lezi ubaba ile nhlobo yabona baba wasodashe ngithatha umdala akazi lutho ubaba kumezane kuthathwa yena ubaba ukuthi phela uyena wenza isingane lento ngokwamaphoyisa kuthathwa uyena okhonjiswa le yanto lapha endlini ubuye ubaba ukhala mini bese akakwazi nokukhuluma hey no mama mhlawumbe uzokushaya uthi baba uyekhala baba lenza njani ngenhlanhla ubaba wazi ukuthi sonke ngoba mase lethelwa into sisuke sibanjisiwe hayi ukuthi kuza mina nomata ezolonto into siyikhipha nomata mase sicela abantu abazosibambisa mase sifika kwi-time ngokuthi vele lihamba ngemoto lizoyithatha lento lifike futhi lisishiye phezulu ngemoto singena sonke emotweni thina kodwa sithatha imali kwi-time kube thina sokhathela labafethu uyayibona lona so nje yena ufika ukukhala ngaso mekhala ubaba la madoda awazi nawo ayabuka thina sinomata siyibonile le manje inkinga ukuthi ngeke siyivume lento ukuthi ithina ngoba leyanto siyibonile uyabona lonto ngenhlanhla kube ukuthi amaphoyisa khona abafana akababopha uyabona lonto ebabophela ukugqekeza lona lejaliti beqala kodwa